tubafitiye breaking news. Ikipe ya Rayon Sports yasinyishije Prince Michael Musore ukina mu ikipe ya Vitaro. Yasinye imyaka 2 mu ikipe ya Rayon Sports. It is a deal done. Yari umuhungu ukeneye kureka Dufite Sport Radio mu gukora message tubageze mu nitwa Musore Prince nari umukinnyi wa Vitaro. Ubu ndi Gikundiro. Nitwa Musore Prince nari umukinnyi wa Vitaro. Ubu ndi Gikundiro. Nitwa Musore Prince nari umukinnyi wa Vitaro. Ubu ndi Gikundiro. Nitwa Musore Prince nari umukinnyi wa Vitaro. Ubu ndi Gikundiro. Nitwa Musore Prince nari umukinnyi wa Vitaro. Ubu ndi Gikundiro. Nitwa Musore Prince nari umukinnyi wa Vitaro. Ubu ndi Gikundiro. Nitwa Musore Prince nari umukinnyi wa Vitaro. Ubu ndi Gikundiro. Nitwa Musore Prince nari umukinnyi wa Vitaro. Ubu ndi Gikundiro. Nitwa Musore Prince nari umukinnyi wa Vitaro.
ubu ndi gikundiro.